Sampurayang dewe ketiang kisah mangkin bakat tuturang ngelah tunangan di dunia maya ajak cara siluman awalnya kenalan tiang di Facebook ulian nge-like ngomenin postingan lantas messengeran WA saling perhatian bilang awai ngai kena uyang makita tiang mengelang kanti tunangan sing bakat ruang cara jelekan kalah cegegan mekesiap kaget yang agak sing lah riwayat jantungan kapok jang nyesel yang bisi tunangan bakat sutin cara Syahrini foto membikini ternyata cekekulian aplikasi anemo kohnya kada dilangsing yen nepuk nak langsing pasti ngai pusing ne cungu bawak ye dadi lanying ne mua pure mih radu ngeri. Kenalan tiang di Facebook ulian nge-like ngomenin postingan lantas messengeran WA saling perhatian bilang awai ngai kena uyang makita tiang mengelang kanti tunangan sing bakat ruang cara jelekan kalah cegegan mekesiap kaget yang agak sing lah riwayat jantungan kapok jang nyesel yang bisi tunangan bakat sutin cara Syahrini foto membikini ternyata cekekulian aplikasi anemo kohnya kada dilangsing yen nepuk nak langsing pasti ngai pusing ne cungu bawak ye dadi lanying ne mua pure mih radu ngeri. Mekesiap kaget yang agak sing lah riwayat jantungan kapok jang nyesel yang bisi tunangan bakat sutin cara Syahrini foto membikini ternyata cekekulian aplikasi anemo kohnya kada dilangsing yen nepuk nak langsing pasti ngai pusing ne cungu bawak ye dadi lanying ne mua pure